U svibnju 1945. godine takozvana 45. slavna divizija Jugoslavenske narodne armije, divizija koja je nastala koncem 1944. godine kada su se presukli četnici na osnovu amnestije koju im je ponudio Josip Broz Tito. Ta divizija Jugoslavenske narodne armije ušla je u Zagreb i poharala grad, pobila desetke tisuća stanovnika. Prva im je žrtva bio mladić od 16 godina, zapamćena je ta prva žrtva. Imao je 16 godina, rekli su da je ustaša i ubili su na ulici, zvao se Zvonimir Punčić. On nema obilježja, premda je on nevina žrtva. Jedna od žrtava tog haranja, tih korpusa, bila je i jedna srednjoškolka koja se zvala Grozda Budak, kćerka književnika Mile Budaka. Nju su pilom raščetvorili, čak su fotografirali navodno taj zločin. Smrt je tjednima posjećivala Zagreb. Zagreb i okolna mjesta. Stratišta su bila na Zrinjevcu, stratišta su bila u Maksimiru, Markuševcu, Podsljemenu, Vlaškoj, Savskoj. Zagreb je bio stratište. Današnji gradonačelnik grada Zagreba, stanoviti Tomislav Tomašević, proslavlja te zločince. I to radi sistematski već nekoliko godina, koliko imao prilike. Zagreb je oslobađan ubojstvima desetaka tisuća ljudi. Oslobađan. To je ono što današnje Antife proslavljaju. To su zločini oslobađanja. Nema slobode u kojoj nema mjesta za sve. Preci ovih ljudi koji danas pale trnjanske kresove proslavljaju u stvari oslobađanje od života. Tisuća ljudi, tisuća sugrađana, svojih sugrađana, koje oni nijekaju, ni navodno nisu njihovi sugrađani. Oni su navodno oslobađali Zagreb 1945. One godine, jednako kao što su oslobodili navodno i Vukovar 1991. I bila je jedna zajedničkost između njih. To su bile oba puta Jugoslavenske armije, Jugoslavenske narodne armije. Nije to samo koincidencija. To je užasna igra povijesti, jedan njen bolni paralelizam. Ovi koji slave trnjanske kresove tvrde da bez narodno-slobodilačke borbe, bez partizana, bez Tita, bez Ustava iz 1974. ne bi bilo suvremene hrvatske države. To nas uvjeravaju neki Habulini, Mesići, Pupovci, Stazići i druga vrlo brojna bratija koje samo nedostaju pionirske kapice i maramice. Jedino se u Hrvatskoj komunizam još uvijek naziva antifašizmom. A ako smo mi antifašisti, a jesmo, onda možemo postaviti pitanje tko su onda komunisti. Što je komunizam? Da li je Josip Broz Tito bio sekretar komunističke partije? Pa naravno. Ili antifašističke partije? Sigurno da nije bio na čelu antifašističke partije. Antifašistička partija nije postojala. Postojala je komunistička partija, kojoj je cilj bio uspostavljanje komunizma. Sovjetskog komunizma. To je isto kao da danas ste na strani Putina, u ono vrijeme oni su bili na strani Staljina. Nema tu velikih razlika. Ovi koji se okupljaju na ovim takozvanim trnjanskim kresovima veličaju komunizam, a time oni veličaju i srpski svet, jer je to prikriveni narativ ovih ljudi. Možda smo i krivo rekli. Zapravo, to su neprikriveni narativi. Uostalom, to su ljudi koji ne znaju što je stid.